kubor nakaslem jong Nong Hima. Hado arpo Ngut kinong song ke Meghalaya, kibala lek pilgrim sa Jerusalem, kila Sahkut ha Bethlehem, Hapdeng ke Thma ke Israel, bat Hamas, kabala sedang haga step jong kesing sajang. Haba pentip ya kini kubor menteri rang ba kejelau konrad sangma ulaong. Bagi tay ki arpo Ngut kila lek pilgrim sa Jerusalem, Henry namar ka jingya kan at Hapdeng ke Israel, bat ke Palestine, kila Sahkut no ha Bethlehem. Konrad ulaong ba udaya keren bat ketenat bari jong ke sarkar India ban penti kena bagi tegi arpo Ngut kinyo ban wan paisuk shalaying. Ka khubor na ketenat ke kot ke khia jong ke Palestine kala penbena ba kumbashis pa akhnai pu prangut ki breu kila khlat ha Gaza katba shi hajar henry spa shi phongut kila mensau. Kani kala jihadin ba ke Israel kala ther ye ke Gaza de ki namding nasun. Ha Israel ketenat bari kala penbena ba kumbashis pa angut kinong song ke Israel kila khlat bat palat khandai spa angut kila mensau hadin ba ke kinhon pentrem Hamas kala thombor ba kinthop ye ka jingsiat hadu san hajar teli ki roket ha ka jing thombor ka ba kinsan mentakasni ke Israel kala penbena dakat Thma persha ye ka Hamas ban penhiar keput ye ka jing thombor bat kala ther de ki namding nasun haki jaka ba kongsan jong ka kinhon Hamas. Mentaka step kile no Hamas kila rung sa Israel na Gaza bat kila siat ye kinong song ke Israel. Kani ka kinhon kala penbena doka Operation Al-Aqsa Flood bat kala kam bahapo arpo minute kala ther kumbasan hajar teli ki roket. Nakaliang ke Israel pat kala penbena deka Operation Sword of Iron banyadaya laki nong song nagajing tombor jong ki lekno Hamas.